El 16 d'octubre, si aneu a qualsevol supermercat de bon preu, trobareu voluntaris que us animaran a comprar una poma per la vida. És una acció de la Fundació Esclerosi Múltiple. Comprant aquesta poma ajudes a combatre l'esclerosi múltiple. I ja que hem comprat aquesta poma solidària i exquisida, farem un plat ben original, fàcil i ràpid. Un biquini de formatge brie, botifarra negra i poma. És a dir, un sopar extraordinàriament gustós i molt diferent. Sing up the phone to let me know you made it home. Don't not to be wrong with part-time lovers. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they lovers by night. Knowing it's all wrong, but feeling's alright.